Ajde, Nitro! Napred, Milane, napred, sad igraš napred! Nemoj, Marija. Nazad, Milane! Evo, Marko! Ajde, daj! Trči, Milane! Trči, Milane, napred! Ajde! Bravo, bravo, nazad, nazad! Kuci nazad, Milane! Marija, ne trebamo. Marija. Evo Gađiću, bravo! Deci ti, Lana. Deci ti. Trči, trči! Ajde, šutnije! Gde ideš ti? Gde ideš ti? Gde? Nazad, nazad! Šta, nema Balača? Napred, napred! Bravo, Niđo! Otresti ga! Ono ode u Hrvatsku, kuleš. Milane, pomeri se vamo na levo! Kreći se, ajde! Na njega, na njega! Pa šutni je, jeben je! Bravo! Još, još! Ajde, 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 Milane! Bravo, bravo, bravo! Ajmo jače još, ajde! Otput korner jebo ga ti! Tako. Ovaj ide našu, niti ovaj njega i ovaj našu. Milane, gledaj igrača! Vrsto, Niđo! Bravo, Marko! Bravo, bravo, dobro. Ajde, ajde, Ogi! Trči, trči! Stiži Dule, evo ti deco. Ajde, mora go, ajde, ajde. Ajde, Fićo, ajde, Ognjene, ajde! Dobro je, ajde! Bravo, zeleni! Jako je jaku hranu jeo jutro. Opet čipsa mi imao previše. Čips smo zabranili, pršo ne da. Samo Coca-Cola.
Toliko je jako udario da ne mogu da je nađu. Mislim samo da je visoko udario. Ali bar je udario. Nema nikad ni dodalo. Lopta će biti vraćena sutra oko 9. Gdje si ti? Pa gdje si ti? Gdje si ti? A i da hoćemo ne može. A Bog gdje, ovaj što smo... Naše igraju tamo već. Gledamo čike i tete. Vidiš? Ovaj ne može preput. Sa tebe malo. Ti mašeš malo? Mašeš? Dobro je, dosta. Ogija? Bravo Ognjene, bravo! Ogena? Daj gol, kaži. Blogere, pobedi! Ajde, Milane, napadni ga! Daj drugu! Opićo! Bravo, Niko! Trči, Milane! Trči! Druga! Bravo, Čoke! Ajde u dvije, Dušane, nema ići oko nje! Bravo! Ajde samo! Gledaj Milane! Još! Ajde! Bravo, još! Bravo! Gdje si ti, Lana? Ajde, još vidi! Jel bode trava? Ajde Milane! Ajde, Milane! Ajde, čović! Puštaš, igraj! Naša! Gdje je? Pa dobro, otišla je. Odletela je daleko. Neće ti muva ništa. Ona nije muva. Ona je velika, opasna jedna. Mama, tu leti nešto opasno. Tamo. Ajde, Čoki! Evo ga! Čokija i Filipa u sredinu da to malo povežu. Još malo nazad, Milane! Zato treba i Čoki i Filip sredinu da igraju da povežu to malo. Ajde, Ogi! Bravo, Nitro! Ajde! Gol je ovo. Jebi ga si. Čijova je! Dobro je! Nisam njemu rekao. Dobro. Bravo! Dobro je! Ajde! Bravo, zeleni! Bravo, Niko. Dobro je! Nazad, Milane, nazad! Ajde, Dušane, više izvedijem. A to je treća ovako, ako se više sami. Bravo, Pićo! Ajde. Gdje ideš? Ja sam ga već vidio kako ono pokazuje na leđima Ronaldo. Ja sam bio ubeđen, on kad ide sam, jedan to je gol. Ali vidiš. Ajde sad. Bravo, Niko! 10 minuta se igra plus ono... Igrača, Niko! Leći sad, ajde, kreći se!
Ne valja. Počaj ga, Leoli! Sad ide na drugu stranu, ne daš primiš. Sad tamo ide. Sad se vraćaš kao stolika. Na liniju, Marko! Odvali! Bravo. Bravo, Aco. Ajde! Još, Boje Sićo. Bravo, Filipe! Bravo, ajde, Sofije. Ajde, naša! Sudija, Dijano! Dobro je sudija. Beži nas! A šta je sad sudija? Ajde! Još! Evo ne igraj pre! Bravo! Ajde, zeleni! Šta se razlačiš? Dobro, Jate to bre! Još napred! Idi go, Kroz iza štatire! Ajde, čopke! Trči čovjeku! Bravo, daj ga ovo! Razlačiš se! Čopke, možda sad ovoga buni, sad je očito napad. Znači, ne treba da igra odbranu. Ne napada igraču odbranu. Samo da napada, nema da izbaciš na krizu. A ne da, vidiš da ovaj nije taj nivou, što ga čuje. Može ga ladno izvoniti. Samo da ga pritisne, on ga pusti. Dva puta ga je prošao, ne ide na snagu. Ne mogu. Vidiš da ga sve pazi da ga ne... Daj pivo, vadi, ko ima pivo, ajde. Gotovi. Igraj! Ajde se čao! Pravi to! Bravo! Igraj sad do kraja, igraj! Loptom, ajde! Ajde, Nole! Nemoj se sakrivati za igrače! Idi na nju! Ajde! Kako njega uvijek a znači nema utakmice ili treninga da ga mogu različiti. Prve godine kad su posljednji a svidjeli su hvalni, ne možeš da ga uvijek možda ga Stefanja koga je ga isto ovako i raskrvari vode. Ja jebate, ili moguće pa nijedno nadam se nije. Ne, ali nije nije. A nevjerovatno da jebate svega uvijek hvala. Ovo neko opet Četrnaest minuta se igra. 14. 20. Pa 7. Zbog onoga. Gdje su redari? Maši Lana, maši. Kako navijaš za? Kako navijaš?
Mislim i oni su. Oni mi bolje nisu ni oni. Nešto je ugazio. Ajde dođi da smo zajedno. Umjesto 3-1-0-0. Jazao se našo. Ajde, ajde! Bravo! Bravo, Ogi! Svaki minut, gol, gol. Ajde, idi već, idi! Preskače ga! Ćao, ajde! Ajde sad! Šut! Ojačo! Ne može. Priđi Dule, priđi još! Ajmo, gol! Pa šut je Gavrić, pa to! Evo, Joka, ne razvlači se bre, ajde, ispod strela, brzo, ajde! Igrača, ajde! Igrača, budi spreman da poletiš loptom, prvo staje! Ajde! Priđi tu još, priđi još! Pazi tu, ajde, pomozi! Igraj, ajde! Daj mu, idi! Idi, ajde! – 18 minuta. Pa 3 bi trebalo. Ajde Gagić! Prva glava! Ajde, Gačo! Ajde, ajde, ove! Daj loptu bre! Još! Ajde, ajde, Avdjene, trči Avdjene! Evo me, ne dajte! Igraj, ajde! Bravo si na njega, pa si se papir, ajde bre! Nikola, ostavi čovjek! Bez padanja, ajde! Dobro je, ajde! Stani, približe lokacija! Graje se! Evo ga! Igraj sad, ajde! Ne može on biti iza tebe! Ideš, ajde, idi! Tvoja, ajde! Pomerajte liniju, Dušane, neću, pomerajte liniju. Leone, ne lomi igrača u mesto, idi bre! Luka! Ajde, čovječe, pusti se, sve u redu. Zato idi nabiđa. Evo vas, imaš. Tvoje Dušane, bravo Dule! Ruka sudija! Pa ne, nije. Ne, nije. Nije bila ruka, nije. Pa nemoj, mislim. Pa pogledaj.
Je bila ruka? Jače to. Pa 100%. Ajde! Ajde! Ajde!